Alright, yɛma akɔ aba mfa mmerɛ ROSEMENS TV so wɔ YouTube. Mmerɛ so sɛ yɛ trans na go kansi ho nsɛm a yɛnsa ka ne yɛde ne nyinaa ɛnso ɛde yɛbɛsom wɔ yɛbɛserɛw sɛ wokɔ YouTube a wobɔ ROSEMENS TV a na wa subscribe no abɔ notification button no so sɛne ɛbɛyɛ a wɔn so no new program bi a yɛde bɛto mu no wɔn nsa ɛnso ɛbɛtumi aka bi ahwɛ no biribi nso ɛtumi akɔ yɛdeɛ ma saa so ɛna ROSEMENS Plus ɛnso ɛwɔ hɔ no entertainment the latest one ne nyinaa no Udo ni HM Honoma on Subinya be etie, no one subscribe many human so it's me akoye. Sounds now all the social media platforms and Kayana, Facebook X, Twitter, and the Twitter and one X no now sounds to when you TikTok, Nina no qua ROSEMENS TV, any ROSEMENS Plus, Ewa Honoma, Ubenya the latest in the world of sports. And entertainment and so it's me na bibian so it's me I come at the amount. Now tempaso yɛhwɛ ne yɛnhyɛnsɛm na se enso intimi emfa emauria and then be foreign stories ne betimi e de ama bibia nso no etimi akoyi nti se MC a betimi aboa na ye the pictures no enso etimi e de edi nkomode a e ade se ye bedrum e wo Al Hilal fo ahweye ne ahwedi fro no ba Al Hilal ne AC Milan fo edidwa efa eye omo player bi ho sounds na Chelsea eram e wo AC Milan enso edidwa International Milano Warm head coach Simone Inzaghi de ne free na so ye enso etimi e de ba ni nyina no ye behwe ne de honsem enso etimi e de ma this and many more and de honsem no enso ebetimi e de ma entempa so ye nhyensem na se emfam free bobo kwani din e de AC Milan for aso ye de a ne etie ene se Milan e wo French international branch ne din e de Theo Hernandez Al Hilal e bobo kwa e wo Saudi Arabia mountain so na ne etie ene se o share a Saudi League na since Cristiano Ronaldo iremo hormono the clubs na akani na ehwe efa players akese e free Europe ediko na this summer transfer ebi no enye exception ama aye Hilal for Eurem ewo aye AC Milan club to club nkasa hu ene aye edwadie ni sikasem aye ade se wono mawie na ne tie nse aye 30 million euros plus add-ons of aye 5 million euros and then club to club, team to team, omatimi ajiatum. Na ni aka akwakoya consider the personal terms of Theo Hernandez. Se obejiatum so bokwakusi akanema bobu kwanini Al Hilal. Anaso nkusi akamfa mo na mende. Eno so akwakoye boachibidin brante na twendwe ho se over Europe enko Asia no nkusi akamfa ma bobu kwanini Al Hilal e Saudi Arabia anase onko so entene Europe. Na one-to-one na go kansie so eno so ne ye banti club to club fee ni de one ma agree na the personal terms no ya de say wontimi enyintum won bubu kwani din e de Al Hilal wontimi agree a eno so efri honom eba na ye wuram wo Italy no yenko Atlanta ni ntimi eni nkomode a Ederson ye Brazil ni branches na kan ma Atlanta o Bergamo ni tie ni say nanka Al Hilal for epe abrante ne Bruno Fernandes awusna kan ma Manchester United Bruno HM said debi onye na adwen so beja Manchester United atwonum CCA edneni achemo baby foforo nti we rejected the offer and I said the bid bubu kwani ni Al Hilal for edie bae na Hilal mpanyimfo chim say omo ehwe nim so omo nsabetumi akambo abrante ne din di Theo Hernandez no empanyin si se odupon etutu aya na boyfriend ni sinanan so Bruno Fernandes reject omo dia omo mani HM Atlanta na omo Brazil ni branch ne din na Ederson no omo enso adnya kofa no besi akan de ama bubu kwani ni Al Hilal enti Bruno Fernandes reject Al Hilal bid no Hilal mpanyfo HM say omo ewuram enso wo Atlanta na Brazil ni branch ne din de Ederson omo nso akwa so omo nsa enso ebetimi akan bibianso no etimi akoyi de amam na win the latest eno nso efri honom enso eba yede mu nchemu no ye bo akire enso etimi ede amawa enye asem ketewa na wo ehwe Al Hilal ene abrante ne Ederson komodi na yegusu ewa Hilal for asoye no enwumre ya International Milano enom coach ne din ne Simone Inzaghi omaware se head coach en club nkita hodie no ene omatwetwam ni nyina mu enti Simone Inzaghi ene bobokwa ne din ede Inter wonu dwumadie no aba na wiye oram ewo Al Hilal no akotoa nago kansiem se coach enso de ama Hilal boboko na ne yete ne se wo hwe sika obetimi agye 26 million euros eni sika
opanyin betimi agye no eye bosome bia eno ne yatete ne bibia wie ne net sika wodi kofie no 26 million euros ani sika opanyin ne na ye Simeone Inzaghi enso ebetimi agye menyo matimi akoyie ede man ewo Hilal for so ye na nyame adman week we mu no oberuam ewo France no ne Hilal mpanyimfo akotenas na enkata asem no wetimi asensan enso etimi ede amo bibia nso no etimi aye kama June 2027 ena ne current contract a obesign ede ama Hilal no eno nso ebetimi aba na wie na we nso ne kakra efri eye Simeone Inzaghi ne Inter ne Hilal enso nkomodiem na next week enso ne yete ne se wasensan nkrata ne wie ewo eye France mountain so a oberuam enso ewo Brazil moment in USA United States of America na watimi akotoa na adwumadie se head coach Ediama Hilal Bubuku, don't forget say Club World Cup no Hilal enso ebetimi awuram bibianso no etimi aye kama pa na Jadon Sancho player last year summer na Chelsea kwaje ne bosia bo free Manchester United no ba modimo no ade se intimi enso eni ntiama Chelsea mpanyifo HM say Jadon Sancho betimi atanade ya ne sika no betimi man between 140,000 pounds to 150 na Jadon Sancho nso HM say da bi ye no one say na amben so no pa 150 na say 140 de wanje na Chelsea mpanyifo HM say over 200,000 pounds a week Jadon Sancho pedi from hormo no wo mo so nye krado so betimi say sika na de man say modimo no won deserve 250,000 pounds a week and say 200,000 pounds a week wetimi propose no enti omo entia na emra Chelsea ebefa Jadon Sancho free Manchester United no United mpanyimfo de shemu say season no ba na wieye na Chelsea entimi unsign permanently a ne etie ne say Chelsea ebetua 5 million pounds sterling ama Manchester United Chelsea ajatum say sa cross no mo de shemu no wo betua de Manchester United no ma Jadon Sancho amono nso akọ Manchester United back na United make it clear ma Jadon Sancho say omo enhia no Manchester United bimti bana wo ba no say ontini sika so entra Chelsea dia onfanhye ne trim say Italy obeko ne nyina ene say Fiorentina ne AS Roma so show interest Jadon Sancho na eno so the latest free Jadon Sancho enso aso ye ebane yaka United ho ensensem ne yemfa wentwam emfa ema say abranche ne den Erasmus Højlund striker free Atlanta in the room Manchester United obe ne kono mo ye den enso etimi ama no ne eba ene say Inter Bubuku no enso Højlund din komo say obetimi abeto na go kansie so back Italy no wo ba na Inter Bubuku no ene ne mpanyifo hye ni mu say obetimi abesi akan enso etimi ama wo mo na Luka Modric ne bobo nyina Madrid aba na wie wa bra season we enso etimi eba na wieye ne etie ne say urum Italy AC Milan Iglita director ama Milan Bubuku no mpanyimfo HM say omne Luka din komo say obetnya besan enso ama Bubuku ne din AC Milan na yere hunsam no ni nchemu no enso etimi ema yetiefo kasafidie so nti maremfi say obeko YouTube no asearch ROSEMENS TV na wonso no wetnya subscribe no abo notification button na so send be the latest in the world of sports no yede beto horma wonso ubetimi enya bi ashe sounds no wani edge entertainment ho a ROSEMENS Plus enso YouTube and also all the social media platforms no ubetimi enso enya yen ho send be say sports and also the latest in the world of entertainment no wonso ubetimi enya bi ashe na bibia so etimi aye kama ne yento so enfansem no enso entimi fama yetiefo adia search Fabregas head coach Edima Como Bubuku no Italy Sancho na Roberto Di Acerbi enso coach Bubuku ni den Olympique de Marseille France mountain so na after say Inter omo head coach Simeone Inzaghi party ways no Fabregas na Roberto Di Acerbi any two candidates Inter mpanyimfo no din komo say emu baako enso ombetimi no eno no FG no abe take over International Milano won bobo enso ekuo nim na yede ho nchirimo no enso ema yetiefo yenko the European champions Paris Saint-Germain wonum aso ye edia sene mpanyimfo echirem se epokra nsio etogum no Paris mpanyimfo echirem se ewom se omo na de current European champions the Champions League no gomo na etimi age team die omo ewobi nanso omo hwe omo chire hono mu din a adwuma wo ho entienam se adwuma ewo omo chire hono no omo Vitality Sports Stadium England mountain so Bournemouth one ma say Ukrainian branch ni din ye
Zabani any player and then Paris Saint-Germain enso edi ne ho nkomo se wo ebetimi afa no besi akan enso etimi edi ama wo mti eya awo free eye Ukraine no awo sna kan ma Benemov no enchiremu no eba echiremu ese ene bubu kwa ne din edi Paris Saint-Germain enso edi ho nkomo se omonsa enso ebetimi akana yere ho nsam yede ema yetiefo ne yenko de Etihad Stadium ne yakoti Jenny Reinders enso eni Manchester City nkomodie ne eba echiremu se Manchester City enso edi nkomo ne du akiri se na bi omonso nsa ebetimi akati Jenny Reinders edi every bubu kwa ne din edi eyem AC Milan no abeto na go kansie so enso de Manchester City won bobuku na hit Jenny Reinders City eni abreso omonsa betimi akano no dia ade se eni deal no done branche no enso etimi erem ewo bubu kwa ne din Manchester City mpanyimfo so betimi awiwi bibia ntentem so pa na club world cup no ewo United States of America no boy no akugina mfinfia fam hadada na ho enso ama Manchester City won bobuku no na Milan aso ye hon ma biem no omo French goalkeeper ne den Mike Maignan ne eba HMC Chelsea mpanyimfo ene Mike edi nkomo se obeje penie na ne Robert Sanchez no ewo Chelsea aso ye no next season womo ekobo Champions League omuntimi fa sa goalkeepers no enso entimi emfa enko enti Mike goalkeeper de ma AC Milan Chelsea any club no edi nkomo se ono so ebetimi agi sika kakra no majai boy no besina kan enso de ma bubu kwa ne din edi Chelsea with England Mountains so yere ho nsem no enso etimi edi dan wona Thomas Partey Ghana ni abrantia week yi mu eni beto dwasem bubu kwa ne din FC Barcelona ewo Spain edi nkomo se omonsa ebetimi akano ni nyina eni se summer 2020 and a Partey free Atletico de Madrid ebe signed ma Arsenal with the Emirates Sports Stadium. Nyame ya aduma June yi ebe na wie ya na ne contract 5 years no etimi aba na wie na besine ne etie eni se Arsenal etimi eman contract extension na ne eba hm ese emra Barca ebowuram senka ma boy no enso ni free transfer no anase obey free agent ankome sign emfa ema Barca no exclusively ne etie eni se enwumre ne eba Mikel Arteta aka edi ache ni mpanyimfo se still Thomas Partey ebe useful edi amano nyame aduma next season inti Arsenal mpanyimfo edi new contract no ekoma Thomas Partey se obetimi astedi na wonso etimi ajepeni ato so sina kan edi ama Arsenal bobuku na se Thomas Partey emfienum no obesan so agi atom na watena Arsenal ana se Barca punuma omo ebono so no se obejepeni atom na wonso akotwa na go kansie so Edema FC Barcelona ni yemre enenkrabia ene so ebetimi ache na Martin Zubimendi bubu kwa den Real Sociedad for one more player was Stadio Anoeta was Spain Mountain so mame emfanto anim se last year summer Liverpool di ombetimi biasa nkomonsa betimi aka Martin Zubimendi no besna kan yema Liverpool one bubuku na Liverpool for boy womonsa entimi anka na wo she season eba na wie ya ebeto dwa kra last week say ade say Martin Zubimendi ene Arsenal bubuku no etimi abuku medical appointment boy no ekwaye ni medicals edema Arsenal bubuku na sansen beto dwa no ena Martin Zubimendi enso etwa mfonini edebe postu ye ewo X chere se da bi engrofo ka se wono no ekwaye medicals edema Arsenal bubuku no kra ye ka se no kra no owoni holidays ewo Ibiza wo chile men yoma enso etimi ekwaye edi ema no abowe postu sa picture na etirim se da bi onko asipiti bia enko enso enkonko ye medicals emfama Arsenal bubuku no na enwumrei boy no etirim se possible se obetimi atena Spain on sign ye emfama club bia ewo England na Jabi Alonso awe the current head coach edema Real Madrid no wono Martin Zubimendi wo shona na osi akan no player no wo hwe no Asia no ano ye ni role model ye no idol the current head coach edema Real Madrid Martin Zubimendi bubuku ne din edema Madrid head coach ne din Jabi Alonso na mo remfi se Madrid enso one club womani etete ho se omonsa ebetimi aka Martin Zubimendi nti wa twitwa bi so na fa bi shem se Martin Zubimendi se Jabi Alonso ne idol emra no so na wo si aka na Madrid nso so permit for wo mu finfian for mo no wanka sanka so no utimi kikambi edisi enya wo utimi ho na wo se possible se obetimi atena Spain na moto na go kansi usmenioma enso etimi akoyire mo no branche ne din
ede Martin Zubimendi na wensu ne kakra boy no enso etimi ede etudwa nto wose se wasan ede ama new club no nokre bia enso eni sansensem nim ndu bia nso ti sansem na womo enso emfa entu na wensu ne kakra boy no efiri na so ye enso etimi ede eba nam ne ede beti asebro no yenko Juve wonum bobokom Juve asoye ene ede nsem no enso etimi ede ewie ni nyina ene se Cristiano Guintoli director ede ma Juventus boboko no Juve mpanyifo HM so panyin free so be take over director of Juve no emode no enso ade se ewo fom enti omane no tonkwanta won mapai ne dwumadi se director no eno no enso etimi aba na wieye na gwenso ne kakra eno nso free opanyin no asoye eba yede ho nsem no yede ema yetiefo na Brentford ewo G-Tech Arena ewo Liverpool Ireland the goalkeeper ni din ede Kelleher 17 million pounds sterling and a benam bubukwa ni din ede Brentford ede abil Liverpool wonum assign Conhen Kelleher akotwa na gokensi so se goalkeeper ede amabubukwa ni din ede Brentford eni nyina enso ede AC